Tigamina ni Paulo do kyo kaido Filipi. Tigamina ni Paulo do kyo kaido Filipi. Ikasanan dorak wapat-patak. Yakin ranam si Paulo ko. Akani Timotay. Lam suyna ni Yes Kristo. Namay ipitigami inyoa. Yami ilido Filipi. Yumraralay ni Yamatadoto. Manoyong di Yes Kristo kaninyoa panyipanyirsirngan dokyo kay. Inawino si itoro na jinyo ni Yamatadoto kani Yes Kristo panyirsirngan tao pangangarilawan na kano ikapiano ununad nyo. Nuko manakam inyoam ko isari inyo di Yamatadoto. Ya kumasari so ununada may inorin ninyo. Ta ni may chicindano kakwa nakai sichay kwayawo yan nyo sidungan jaken. Ya may limwang no mapasarya ciri-ciring nani Yamatadoto. Kuano ingan wuna kapaivarido ununad nyo ni Yamatadoto. Ichak manay kanap-napa na uvid. Jabu kakavus no nya varay na jinyoa. Mangino si kumavuswo akmasyano si ipirwapa may si Yes Kristo. Manoyong wo kapaw ko ninyo. Tanakuna miendo pamamtengan si chay kwaya. Tanano kasaliway ko pa. Machinekad no manoyunga mapasarya ciri-ciring na ni Yamatadotoam. Jabu nyoja nisidungan jakena magapso varay na ni Yamatadoto. Katengan na ni Yamatadoto karilaw ko ninyo, no pangangarilawan na ni Yes Kristo do kapaw ko ninyo. Sui kano yung nonya ciring. Uko pinurian ninyo am kajina may pagagayan no pangangarilawan nyo may pagagnat. Akman siyang wo teneteneng nyo makapatak no makakadaya varay. Sui pakateneng nyo ranado niya piana varay. No si makman kamo sangam mano yung kamo na jimili mo tengso uno neda abuso karatando ararauno ipirwana maini Kristo. Sui kasasari nyo mapaivariso apia varido kuyat na jinyo ni Yes Kristo. Ta si makman kamu sangam arwarwain dara na si Yamatadoto no arwa tao. Mga kakte kukakdaying inyo makateneng jakena yamiendo pamamtengan. Cara tanah ikapia-pia ya sumidung jakena may limwang no mapasarya ciri-ciring nani Yamatadoto. Amuri woda ikaruno mamrata taudo farino panyirsingan ya. Kano aruwa taudo jado loma yamamimina yamakateneng jakena nyipteng dado karap koso varay nani Yesu. Taya dai ko yoyat so nakenakam ji Yamatadoto no akmate kakte do cinaya ya janya ya may limwang no ciri-ciring nani Yamatadoto. Mano yung wo kayan no tatasa katawa manginanareta may nananeta may limwang no ciri-ciring nani Kristo.
Am yamien sho tatasakatawa apia sho nakenakema meilimwangnya. Sirara nayam sirama mimina yamarilaunyaken. Aya makateneng jaken. Ayana nyipamne kanyi yamatadutoa yamacinekadno mapasarea ciri-ciringna. Amgu ya tatasakatawa ya meilimwang ni Kristoam ya sumalawo uno-uneda. Yada nak-nak menwo yada karapado alalawko. Doya ko yiyan do pamemtengan ya. Am cinakunguna. Tanah sumalaranawo uno-unedam jaga. Tasi Kristowo ipilimwangda. Amuriwo sarayan kunya sicai kwaya mangaino makwa. Takatengan kowo kapako bot dajaken do pinorian nyonyaken. Akano sidungan na jaken no seria nyitovoy na jinyo ni Yes Kristo. Kuipigan ngan siya matadotoa somidong jaken. Ama pivare so isari na vare. Tana sicai kwaya kano kakwam meyangay. Wo kajiko anyayan. Tana maviyay ko wa tana mawakwak ko nam. Jabo kajiko arwarwayan si Kristo do katao-tao ko wa. Tao ko ikakman siyang no nakenakemam si Yes Kristo wo naimakdeng na yako naknakman. Si mawakwak ko nam apya-pyapa ta agapen na yaken na mangi ama cito vongja. Amno si mavyay ko pa am apyapa ta makapaivari ko pa. Am kujatan ngisi cai kwayawo ko pamnakan. Kui kakrawo ko kakaranado karawana. Mangiya machilofotrana di Kristo. Taburana wo apyapian pa kanunang. Am ko kapakanakem jinyowa yamakdekdeng pa yako sidungan. Katengan ko wo kasidong ko jinyo. Sui kano yung nyoa ikataid ko do karawan. Pipakat katensyo nakenakema kano pasarayin so ununed. Amurian. No simangi ko pa jinyo do dangam. Jabu kajina rakurakwan pa no sarasarinyo ji Yes Kristo. Do kanyi sumidong na jakena may sinawuli pa jinyo. Uwagapan nyo so ununed nyo do ararawam pengengayin nyo do mapasarya ciri-ciring nanyi Kristoan. Tanajiko angaya tomita jinyowa kapakamiring ko jinyowa akmayasa so pangtuktuan na kano uno-uneda mauyata may limwang no mapasarya ciri-ciring. Adyan niya no machiwaya jinyowa tao. No si akman kamusangam yung kadna no kapigagsin na jirano piwiwiyawiyan na ni yamatadutoa kayan na no tumayono nga ikavyay no pagad nyo. Una ni pamnakan jinyoam baka nyo kano yung di Kristoan ta agapen nyo o alalaw na amarapso varena. Akman so ni macitan nyo ranado katao-tao kuwa kano ni mamiring nyo. Suya nato nga si chay kwaya.